و مجارد قال برس لارا يوسف ريفابرا ناحية القوش للقوش كنت قال ما يدي قلت بيش كان برس لارا تو بخيرات تجبو كردستان 24 عراق ولاتك دولمند سالانه بدهان مليار دولار دهات عراقية يعني بوچی في شوية كل سال 2024 بيتن مديمنه دست بيكا راپورت ديد ناورا وستا زوستان دا خلق بترکتوران آوا و خوارنه جبو خود دابين بك سدم چنه؟ الحقيقة الخدمات خدمة گزاری براستی اما زحمتی اوی که دکشان کو خدمت گزاری کم بن بردوام جیم بحث اوی که تقول کو اف مجار که گرینگ براستی دوی ورد چاره سر کرن کمیا خدمت گزاری هم پیوستی به دمک درش ہے نه سالک و دو سال دوی بودجه که تایبت ها بجبو القش حتی کو اف خدمت گزاری بین دابین کرن اف که شش پرسگریک ورد چاره سکرن سال داوید چند سال داوید باش بو بودجه بو ما لبراستی من نکاری بو کو اموان حو او پیوستیان دابین بکنین جبو خدمت گزاریان جبر کو والا هي كزيدل جمع بو ناحيه القش براستی چلو دو گوندو از کارم بشم چار پیک هاتله هنه یعنی خلکی وی لكن جبر وی که جی ام داخواز یان جی پیوستی ما به بودجه كزيدتر هي حتا کو ام وان پیوستین کو خلق حوجداري وين دا بين بكن مجبلي وي كي جي برسغريكا كدن هي كو امراستي وي او مجارا كو جون دوارن القوش جوندين دردوره القوش وكنت زانن كارم بيش قباريه خدمت گزاريان لگوندان كيمترج جناوا ناحيه سنتر ياجي كوملگهان جبركو جوند دور باشه لارا خان ناحية القوش بخدمت گزاری و نبونا جیان لگلک نافچیان بزاربونا خلکی لگلک نافچیان عراق هیا لی القوش ده ضمنی وان نافچیان دایا در راپورت دا دیاره کو جادباند خرابن آوا و خوارنه نیه خلکی القوش گلیه که زور هیا جه بیکاریه نبونا کار کو دناوا القوش دا هر وقت گلک کشین دناوا القوش دا هنه نیوه پلانک دانیه برنامه دانیه کو جبو سال دهاتی دیان 2024 لگوری او بودجه زبالح الکور بردست عراق ده هی شن کو پیشکشی و بکن خدمت گزاریان جبو حولاتیان پیدا بید بکن بله بخصوص البطالة تایبت به بیکاری از دوی باوری دم کش هم والیان را اشکره اویا هم تواهی عراقی بیکاری ہے و بیکاری زیده لسدم بحثا بیکاری کن دوی دم داویده ونجید زانن کو ناحیه القوش دو پیکاتین سرکه هن ایزیدی و کرستیان بریانها اف هر دو پیکاته پشتا خو به پروژه تایبت گریدان و بکلک جوانجی لموصل و بغداد کار دکرن لی او بریارین داوین حکومت اتحادی جبو سردریا پروژه داویا مثلا قد کرنا الکل براستی جبر اویا دهات وانی سرکبو اف دکان یاجی مارکت تایبت بفروتنا الکل اف یک جی باندوره که خراب لسر جیانا خلقی کر براستی بیکاری لناوا القوش گله کی سیده بویا اوی کو لوی کرده کارد کرن نها بیکارن کاریوان نینه اوی یک باندوره که گله کی خراب لخلقی کر اف آلیه کی گله کی گرنگا کو ام بحثی اوی بکرن اویار برزگری که براستی پلانه که حکومتا ناوندی نیه جبو کو وان جوانان دام زرینه دناوا دام دزگهان ده مجارا كولانا وآفيجي بريانا هاجي من بحث كر قندواري القوش او قندين كل بسر القوش فينا براستي آلي كاريا
ئالیکاریا وانگەلێکی کێمە ئۆزگارم بێژن حکوومەتە ناوەندیژی باوایەکی باش پشتەوانی ئامانەکردن حتاکو ئەم بکاربن بهتر ئالیکاریا وان گوندان بکەن و جادەی وان قیر بکەن یاژی خزمەتگوزاریاش بۆ وان پێشکەش بکەن ئەڤ یەک گەلێکی زیێدەیە ji bo xelkê van gundan pêwîste ku ev xelk jî pêwîstiyan bi xizmettir heye û ji ev derbarê projeyên xizmetguzarî da bû. û dabînkirina Zor baş e Lara Xan derbarê projeyên xizmetguzarî da bû ku hewlatiyan gileyeka zor heye weke pîwîst nekariye salên raborî da serbarî hebûna budceyekê zebeleh ji aliyê Iraqê ve nekaniye ku xizmeteka baş bû hewlatiyên deverê cêbecê bikin bêkariyê nehêlin. Ji aliyê ewlehî ve niha Elqoş ji aliyê pêşmergê ve tê parastin. Rolê pêşmergey hing çawa dibînin ji dabînkirina emn û ewlehiyê bu navçeyê. لولا هەگەر وجود هەگەر نەش پێشمەرگە بە پێشمەرگەی هەریما کوردستانی ئەلقۆشێ بانە و هێزن ئاساییشی ناحیا ئەلقۆشی بە ڕەوش گەلێکی خراپ بە ژالی ئەولەکاری بە بسایەوان ئەم نەهاد ئەولەکاریە دەژین ئەم سپاسیاوان دکن سپاسیا حکوومەتە هەریما کوردستانت کرد سەر دابینکردنا پاراستنا خەلکی ئەلقۆشی و ناحیا ئەلقۆشێ بگشتی بڕاستی ئەوانە پاراستنا مەکردنە ئەڤ یەکژی سەدەم کو ناحیا القوش کجنا عالی ئەولەکاریە و جهکی گەلێکی ئەولەکار بسەر تەواهەیە عێراقی و هەموو ناوچەی ژی بڕاستی ئەم گەلێکی کێف خۆشن بوەیەکی زۆر باش لە دەشتانینەوە هەمووژی بەحسا ناحیا ئەلقۆش دەکەن ژ عالی ئەولەکاریە ئەوژی هێوی دکن کۆ ڕەوشەوانیا ئەولەکاریە وەکو ڕەوشە ئەولەکاریە ئەلقۆشی بە زۆر باشە بەرز لارە یوسف ڕێڤەبەرە ناحیا ئەلقۆش لە ناحیا ئەلقۆش گەرمە بووی گەلێکی سوپاسین هەرابن